Bibison Rongpi Honoris causa Doctorate Degree mati PhD anong kelong. Thang ni phain kora phobhom kuruar ni Delhi long kido Constitution Club of India hemalong non kido bom Longmer Jeng College Principal Bibison Rongpi Honoris causa Doctorate Degree mati PhD anong Hessen International University Germany pen kelong pon. Labang so nong kelong dun ke alang si karbiang long along tok lang amo mati education upon RD kipipik ajok pensi kelong pusi birta ribdun long. Alang li surihini ra crepli aningkan pen kep ang denge charlie au sumar tumapan aki joy pen lokitan pangcheng si pining surihini ra inkoy rapli aningkan anta tan bomlo. Alang li aki joy pen kep ang deng au sumar pan lokitan ningkan sir kep la pen kep an bagdolo. Alang li logitan ka chipaduk pik ajok o somara tum kep ang dengang tek mati a result ta me per pik an posi ke ong dung a rada tum chini jasamet choki hola dipula pen korkan tia rada tum. Pinpur pon me Bibison Rongpi ke damtang surihini ra inkoy ke thomaningkan projectlo del hielong Best Young Principal of the Year Award mati anong eta kelong tangabang pulo. News Report Karbi Daily News.